برای نهاجی جار ما سردانا حریم کردستان کرد ما سردانا سرک برز بارزانی جمع کرده بود جبو وکرنا نورتی خو وقتا گم هاتن جی روزا گم هاتن همان روزی ده ما سردانا جناب سرک بارزانی کرد مجاری من سرکه یکم سپاسی بو وکرنا و نورتی او مساعده جو دان و حتی بلکه او حسانیه جو جمره نشاندن ما سپاسی جناب سروکر هم سپاسی وی هم جادی دخوازن ودری دوباره بکم هم سپاسی جناب سروک هم حکومت حریم کردستان هم پارتی مجاره یکم ابو جبو سپاسی یک تیجی وک هند زنن بری از سروکی گشتی پارتی بوم اف کنگرام مایا درباز بو بریاوی 24 حزیران دجبو از وک نامزده که سر بخوا از کارون تبلیغ حزب جارتنم جو وظیفه از وکشیم وقتا کنگره هاد جبانا گوجاردی سروک به سروکی گشتی به حل بجارتن ما سروکی ما گشتی اینها برز اسحاق سالم ما او اقناع کرد دوستی منی بری یکمنه اف باری گران ما گام بدین سرملی پشتی گو اقناع بو از سروکی گشتی وظیفه خو من دوام نکرد ما او دوری که اسحاق کرد که اسحاق بری او سردانی ما هفدیتنی ما جناب سروک بارزانی هبو ما خواست اوجی هم بناسه لگل جناب سروک بونی یک جی او دانشنا سروکی ما گشتی نوبو و ما خواست کو تکلیف پیوندی ما خورد ببنگش ببند شکوا بکرنا و نونرتی ما جی آمانجک جی او بو ما فکری خواهد گوتو ما دید که گلگ مجارده فکری ما نرین ما گلگ نزدیکی هستن انشالله دی بدون ما او دیتنی ما او سردانی ما جبو چهار سرکرنا تمام این پرسکری که ای حریمی پرسکری که کرد حریم کردستانی پیوندی نابینا حریم کردستانی و ترکیه پیوندی نابینا پارتی و سازین باکور و باشور تمام او آلوزی در دور در حقیقت وادا انشالله امی دانشمندی موهبن امی فکرمان خوب بیجن امی شیور خوب بکن امی الگرون انشالله ما بریار دام اگو حتی ام لحریم کردستان لپایتخت حریم کردستان لحوله ام نرتی خوب بناکن ام دبر کدیم بناکن ما خواست به ام مساجی کی بدن پیامی کی بدن ام دخوازن گو پیوندی ما به پارتین سیاسی حزب سیاسی حریم کردستان به حکومت حریم کردستان به سروک حریم کردستان و به گلی جواک حریم کردستان پیوندی ما خورد بن تکلی ما هبن چی ببن دانشمندی ما هبن ما مساجی کی ام بدن ام پیامی کی بدن تمام میگل گو ام اهمیت دیدن و پیوندیا جبو خدمت اگر انشالله وی به وسیله گو اف پیوندی و تکیلی ما خورد ببن پلتفرما حق فرد وی یکی چوار دینری یعنی بنگاه اکبر هداپار تبانا هداپاری پلتفرما هداپاری چوار وی یعنی ذکرنام نرتی یکم جار ل حریم کردستانی از باورم بگله کی خوش به بله گرم وگرن روشا باکوری کردستانی برز yapıcı olun hilbijartinek li Türkiye peykat ku hinjî gengeşe li ser devam dikin huda bard hilbijartinê de beşdarî nekir ji bo çi bir hilbijartinê sala 2018 24 Haziranê hilbijartinekê parlamenî bû di ser wê hilbijartinê hê 5-6 mey derbas nebûbû lazım bu amadeyên ev hilbijartinê ê herêmê ê belediya me haziriya we bikira rewşa aborî jî ne gelek xweş bû yani hem ê Tirkiye hem ê belkî ê rojhilata navîn tamamî aloziyek aborî jî hebû vê bandor li ser me jî kir bêguman li gor qanûnê Tirkiye êgo ji seda sê bend derbas neke alîkariyê ji hikûmetê jî nastîne sebebek jî ev bû yek du me xwest li wilayetên din jî êgo hê em birêxistin nebûne
هی ما شاغی خوی وان باجر ما وانه کدیه ام تشکیلات دیو تمام بکن و هالبجارتنی دپیش ده یعنی هالبجارتنی 2023 جبونا گو ام بهستر ام آماده کاریا و هالبجارتنا بکن اگه من نفسی که بسینم اما بینودانه که بدن و انشالله جبوگو بهستر ام تلیوان هالبجارتنا ببن یعنی نگری دایوی که بو کو نزیکاهی به آک پارتی رپیکات یا آک پارتی جو خواسته بی کو نکفن هالبجارتنا عنده نه ابریر وقت آمده یعنی بلکه هفدیتنه ما بتوکا سیرجت نبو مدناف خودم ما ابریر دا ما گو هالبجارتن 31 آداری دا امی تبلیغ نبن پشتی وی هنگ هفدیتن چی بون پشتی گو ما اعلان کرد ما گو مناکبن هالبجارتنا جبونا گو دنگی ما بسینن هنگ پارتیان سردانی ما کردن دستک جمع خواستن یک جوانجی امکان بجن اخ پارتی بود براستی هدا پر دنا وان انی یان برای ادا دیکی دجی هدا پر جی نگرد هدا پر وقت خوا بسری خوا بتنها سری خوا ما و لی داویه ده دنگی خوا اغلب دانه یعنی نامزدن اخ پارتی ام دبیجن یعنی de siyaseti de اتفاق تشتكي نورمال دبا ممكن اقول بارتيين حزب سياسي جبوه هالبجارتنا بالتالي او سردما حاضريه هالبجارتنا دكارن اتفاقي بهفره بكن حتى رجع هالبجارتنا بشي هالبجارتنا ريا خوش هالوقتين هركز بريا خوبه افياجي ممكن اقول بارتي وكا اتفاق الجمهور جو وك اخ بارتي ومهبه بهفره اتفاقي بكن بشي هالبجارتنا جا اتفاقه وان دوام بكن باتفاق سياسي يعني نه اتفاقی که هالبجارتنی. اویش ممکنه ام ویاجی رواد بینن ممکنه گوچیبن هر پارتی بریار خود ده. لی ما دنا وان اتفاقا ده یکی جوندجی مجی نگر. حتی از کارم ویاجی بجم 24 حزیرانه یعنی 2018 ده هالبجارتنی پارلمانی ده. چند پارتیین کو خوا وک کردستانی بناو دکرن هاتن سردان مکرن 5 پارتی گوتن دناف خود امرونشتم آخفتن ما اتفاق ناف خود چیکر ام یکم جارجی پشتی و اتفاق ام هاتن لگل و رودرین جبو چه جبو گم خون نزیکتری خود بینن ام دخوازن گو ام مهون و هذا پش دناف ده ام اتفاق چی بکن ما حلوستا هذا پیش بری ده مزانی بو جبر بیه که مگو یعنی افتشتی گون گو هدف به هدا پارا yani, نکاری اتفاقی که پیک بین. نه حاضر از بیاره. هون حاضرن. هون وکی هدا پر حاضرن به هدف پر اتفاق کی پیک. گر هدف حاضر بلکه امیرون امیر بنخینن. قالوا که ممکنه یا نه. لی امزانو گو هدف قطعا شخوات دری وناکه. چه امش کوزانه. سال 2012 ما پارتی دوز آزاد هدا پر مدام ازدم. پشتی دامزانده به 6 ماه 2013 30 حزیرانه کنگره ما یکمی چی بود؟ او کنگره گو از وقت سروکی گشته هاتم هالبجارتن ما هدف دعوتی کنگره خو کرد نه. اویه. پشتی بیجار دعوت کدیج مروان شد دیسا برسف جینه دا. دو جارا عید سر مده درباز بود عیدا رمضان و عیدا قربانه هر عید پارتیین سیاسی هر دو زیارت دکن ما عملوان گریان ما گو ام دخوازن گو ام باز زیارت کنم بر عیدا دری خوش ما بنکرد. برز یعنی او کسی که جبو ایده داری خوب نکه وی چوات. برز یا پجوغلو جالی وی جبهه و جبهه هدف و وی چوره ده یعنی. برام بری هدا پاره هن تومتی نکرند بیشتر کل گل هدا پاره شربویه اوانا به دسته دولتی هاتنی ریشی مکرنه. تومتی وانوستانه برسوا و چیه؟ یعنی به اف پروپاگاندای قریج اف پروپاگاندای رش بفرو داره و کس نکرد باره مجادله بکه از نخواستن برسه بجی بدم و بسالان ده بجی و بجنجی و به دوام جی بکن لی ام کارم مثلا 6 و 8 جوتمه ایریشی بارگاه ما کردن 25 همه سلطان آگر بردن چند برای ما شهید کرد دناف آوایی ما ده یان لبر آوایی ما ایریشی ما کردن دیسا جی وقتا گو دما خبردان اتی لگور نری نوان دخوازن ما وقت ایریشکار نشان بدن آجی مزدم نشان
براستی یعنی ام دوی وارده ام چیز بجدم نکرد وارم جدال بکرد نه خواهم زاف سر باخت بله کیک زکریا گلک جرم مگود ام پارتیک سیاسی نه بله تهیزی می چکداری نینه لی جبرگو او نخوازن جبلی وان ته هیزک یان ته سیاستک لکردستان ترکیه بمشاندن کی درکه و یان دبیجن وارن تکه من پریم و بم باندوران و بمره تبلی محرکت بکن یان اگر نه اون آلیکار دولتینه لی ایگو و مسئله باش دشوپینه جوار دیاره ارتش باش عوض وکری اشکره اکی چی دکه هرکس دبینه کیک زکریا پی ناسا هداپاری چیه ناسنامه هداپاری ناسنا هداپار پارتیه کی ترکیه پارتیه کی کرده کردستانیه گر تجمره شروع بر از بخوا کردم دامجنه دوی پارتی اجسادا نوتو پنج کردن لی ام پارتی اسلامی نه ام پارتی اسلامی نه لی از ویاجی بجم ده برنامه پارتی آمده چهار سرکرنا پرسکری که کرد مجاری کی هر سرکی یعنی چند مجاری مسرکن یک جه چهار سرکرنا پرسکری که کرده او کسی گو خو وقت سیاست کرد بناو دکن او جده بجن پرسکری که کرد بلکه هاتنا آسته کی وسط پرسکری که کرد نامه پرسکری که دموکراتیک بودن ترکیه تشتکی دن لازم بیش سرید از ویا بیشم یعنی گلو او پارتی دستهرات ترکیه خو وقت پارتی اسلامی بناو دکه یا نه گور قناعتامن خاصی ادوزانم اخ پارتی دبن از پارتی یک محافظه کار پارتی یک محافظه کار دموکرات یعنی سرکردایتی پارتی گو انسان ناسنامه وان اسلامی بم تشتکی جدای ناسنامه پارتی پروگرام پارتی برنامه پارتی اسلامی و تشتکی جدای اخ پارتی بخو خواه پارتی اسلامی بناو ناکه یعنی ناسنامه اخ پارتی نه از او سادزانم راسته ایرو او پارتیا دستهلات اخ پارتیا دادو گشه پیدان جه چهار سرکرنا کشه کرد دور کتی حتی دو بجه مسئله که او سا ترکیه تونه دبی مسئله همولاتی ما کرد هنه لی کشه کرد پرسکری که کرد تونه تشتکی او سا تونه یعنی وی نافکرنه جه قبول نکرد چه محتوی هستی؟ لگور قناعتامه سالا جمهوریت ترکیه هاتیه دامزراندن سالا 1923 حتی 2005 82 سال بلکه هبونا کردا هاتی انکار کرد 2005 وقتا سرکومار اردوغان ویچه سرک وزیر بود گوت پرسکری که وسایی اما ویا چهار سر بکن هر گواهیتن اویا فرصت یک درفت یک مزم بود لی برها بود شو چما برها بود شو گلک سببی هنه یعنی بلکه اب مجار ام سر با آخفن بلکه دمام وی پروگرام تیراوی مسئله نکرد لی یعنی بگومان یعنی ملتک هیا بله ملتک هیا 20 میلیون نزدیکتره پرسکری کوان هیا حتی کردستان هیا کردستان هیا حتی کردستان دم سلجوقی دم عثمانی دم او اردنیگاری او در کردستان بود کنوان بابتان اک پارتی را نبیشن که اون وجودی بین ام دبیشن البته ام دبیشن ام بیشن جی امش نپیدشی بیشن یعنی اک پارتی هاتو به آستیوی نقطه گو از باورم یعنی صمیمی بودن دخواستن گو وی پرسکری که چهار سر بکن لی تک شو او پیواجو تک شو گلک سبب بین هنه پشتی گو او تک شو اراده یا کی بو کی و عقل دوا انزانم وقتا گو هدف پشتی وقاسی او درفت نو گوچه بون خب وقتشان نقطه ای دی گوتن حتم هاون ام نهیلن گوتن بی سروک جو پیدا ایش خراب بو ایش خراب بو اق پارتی نزدیکی محپی بو وقت اتفاق جمهور تی بناف کرن گوتن اق پارتی جهاتن گورن یعنی لگور قناعتم اق پارتی کات پسیکولوژیکی وسا گوت دوی مجاری دا از هاتم خاپاندن از خوش وی مجاری از دور بخینم اگر دور نخینم
o nezi me hepêne az wê deselatiyê ji wê têk biçe az ê wê deselatî jî berdim AK Parti hat goran. Bê çareseriya pirsa Kurd. Bê ku pirsa Kurd li Türkiye li Bakurê Kurdistan bikeve riya çareseriyê de. Kek zekeriya li Türkiye demokrasî mümkün e? Ne bi tenê demokrasî. Eger Türkiye dixwaze yani bi rastî bibe dewletek ser bixwe û ji bin bandora Amerîka û yan ê hinek emperyalîstên derkeve jî lazim e vê meselê xwe bê pirsgirêk xwe çareser bike. Meselê nav xwe gerek hel bike. Yani ne bi tenê meselê Kurd çareserkirina kêşeya Kurd, çareserkirina pirsgirêka Kurd serekî ye. Mutlak gerek ev ya çareser bibe. Gel çareser nebe Türkiye ne duvarê aborî de, ne duvarê siyasî de, ne duvarê din de nikare ew ciyê ku dixwaze bigîjî nagîjî, ne mümkün e. Lazim e çareser bibe. Ev destilata îro heyî, di vê çerçeveyê de dikarî hin pêngavan ji nû ve bavêjê, di vê çerçeveyê de Mecbur im. Di vê çerçeveyê de jî ez dixwazim bêjim. Yani dikare çima nikare? Yani eger dixwaze bibe dewletek mezin çawa ku dibêje. Ger dixwaze ku derdora xwe jî li dor xwe bijivîne, lazim e ewil di nav xwe de edaletê tesîs bike. Dadmendiyê tesîs bike. Heta tesîs neke nikare bike. Ez bawer dikim wê îro yani partiya deselat AK Parti jî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî vê heqîqetê bibîne rojekê. Wê cerdê mecbûr bibin wê vegerin ser çareserkirina vê meselê. Mümkün e ku ev mesele çareser jî bibe, lê ji vî re hinek şert û merj lazim e. Çi ne ew şert? Yek, berî her tiştî lazim e ev heqîqet bidîtin. Piştî ku ev heqîqet bidîtin, lazim e bixwazin ku vê meselê çareser bikin. Piştî ku xwestin îradeka bihêz lazim e ji vê îşî re. Cesaret lazım. Samimiyet lazım e. Muhatabek samimi jî lazım. Ku ev çê bibin, wê cardî ev mesele werin rojevê wê çareserî jî çêbin, lê çareserî lazim e rêv rêbazên siyasî û eştiyan hebe. Ne bi çekdarî ne bi şer. Bi şer û çekdarî pirsgirêkê me çareser nabin. Ger em bixwazin fehm bikin, em rewşa Sûriye, rewşa Libya, rewşa wan dewletê din ku alûzî gelek mezin li wê de çêbiye, em bînin ber çavê xwe û ev şerê ku di welatê me de ev 40-50 sala 6 sala şer çêbiye me çi bi şer me çi bi dest xist. Kekê zekeriya Yani sulh, belê. aştî ji bo her kesî baş e berî her kesî jî em ji Kurdaran yê pêwîst aştî. Ew proseya referanduma serxwebûna Kurdistanê de bi rastî qasî ku me şopan, qasî ku me tehlîl kir me dît Türkiye zimanekî gelekî tund û nexweş bikaran. Lê fi'len tiştek kiriya no erê dîsa belkî ticareta navbêna Türkiye û Herêma Kurdistanê dewam kir, belkî hunardekirina neftê dîsa dewam kir, belkî pêwendî dîsa hebûn lê ne wek dema berî. Yani kêm kiribûn, zeîf bibûn. Ez bawer dikim bi vê hatinê ez hêvî dikim ku Türkiye jî lazim e cardî pêwendiyê xwe, cardî ticareta xwe, cardî çûn hatina xwe, cardî biratiyê xwe xurt bike. Türkiye gere vê rastî dîtibe ku xurtkirina biratî û têkilî û ticaret hem berjewendiyê Türkiye û hem jî Herêma Kurdistan re baş e. Ya rast jî ev e, lazim e ew çê bibe. Belkî di wê serdemê de yani di proseya referandumê de belkî mesela İran zimanekî tund zaf bikar nanî lê zerarê ku wî da bi hikûmeta merkeziya Bexdayê jî bi hev re zerarê ku dan Herêma Kurdistanê bêtir bû. Türkiye bi tenê bi devkî hinek tiştek lê fi'len erê nexweş bû ew zimanê wan nexweş bû lê yani fi'len zêde zarar nedît. Yani ê ku wan peyva dibihîst belkî li got alaqa tamamen wê qut bibe cardî li gel nikar bin rûnin li gel hev. Lê ez bawerim wê bikeve cardî yani wê tamîr bibin û lazim e bibin jî ger
Herêma Kurdistan jî berjewendiyê xwe divê, ger Tirkiye jî berjewendiyê xwe divê, lazim e biratî xwe xurt bike. İnşallah vê bandoreke erênî li pirsgirêka Kurd jî bike, çareserkirina pirsgirêka Kurd jî bike. Ji li Bakurê Kurdistanê jî. İnşallah. Kek Em dê bawerî din. belê kek Zekeriya tê gotin ku ev hilbijartinên dawî ji AK Partiyê re jî destnîşankirine ku balansa Kurd di siyaseta Tirkiyeyê zêdetir tesîrawî heye ku tu hevpeymanê MHP be. Ji AK Partiyê re ev rast derkete pêş? AK Parti'ye Ku dengderê Kurd tesîrawiyê de hilbijartinekê de ji hevpeymaniya MHP gelekî girîngtir e. rast e. Yani divê hilbijartinê şaredariyê de AK Partî merkeza ji dest da. Ondan kir. Yek. Merkeza siyasî Ankara ji dest çû. Merkeza aborî iktisadî İstanbul ji dest çû. Merkeza siyahî turîstîk Antalya ji dest çû. Gelek devrê din ji dest çûn, fakat lê ev her sê merkez gelek mühim bûn. Belkî Ankara yani AK Parti jî texmîn dikir ku wê ji dest wî derkeve. Lê İstanbul ez bawer dikim AK Parti pê gelek êşiye. Zamanê ku AK Parti di dema haziriya amadekariya proseya wê hilbijartina sîviyekê adarê de ew zamanê ku AK Parti bi kar anî gelek Kurda hêşand. Vêya jî bandorek neynî li ser dengê Kurd ku bişin sindoqa AK Parti kir bêguman. Li İstanbul jî yani ger ev netîce bi vê şeklî bên qebûl kirin bi 13,000 denga İstanbul henda kir 10 milyon hilbijêr li İstanbul.